أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي الخميس سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني ناني شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالوناني نبي سونيو مغاني سبناي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني فلا سانكالو تاني كلنا بيسوني وتاني ولون فلاناي أمبي داود أبو مسجد الرجاق وأمبو كونو درسوا بإمامنا النووي إمامنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب كونو كتاب التوحيد. درسوا تمنى أنكمنا توحيد نون يوكا بيتايم دامنا مشرك يوفنا كنوني يالو sanan ka do kitabu in kono nanye nunun do kitabu in kono na faamu be no yambolo kata nkomana tauhid rububiyya tauhid uluhiyya tauhid al-asma wa sifat an kuma no kadir su temene bi tayede shirku fana kalite wudedo anwa usirki shirku fana noniyaw shirku fana noniya sabade do ba ke fulay minya ke fulay wa sahalendo minya ke sabaye asahalendo minya aimmat ahli sunna uchamamba ka shirku noniya saba shirku akbar wa shirku asghar wa shirku khafiy ko fulankafoya kumbaba ani fulankafoya fitini ani fulankafoya dogole amma shirkul akbar فمثل أن يصرف الإنسان شيئا من العبادات لغير الله عز وجل شرككم بابا مني هذا مدى مثاليا شرككم بابا مثاليا هذا مدى minye bato ka bato dota kadi ala tanama masamin ka bakuru talendo bato ye jumai bato juma wa min al ibadati du'a fa yajada al insanu khayra allah kama law da nabiyyan aw waliyan aw malakan min al malaikati aw da samsa aw li qamaran li jalbi an nafi aw dafi darari كان مشركا بالله شرك أكبر مخرج من الملة بطو يمثال يا جماعة ومن العبادات أبي بطو لا وللي ni hada min ni ala tanawule hari no kera nabi nyumade ni ya wole kaida makasala ube woliju ube malikiya ala kam malikiya la ube tile ube kalo niye nunu wale nindanfe nunu wale kunka nafa do sama kana ima ube ikatora do nyeni kaboika ikera mushrikiya kumbaba wakadhalika abo choko kelena
law sajada li sanami aw li samsi aw li qamar abo cogo kelen na ni ye sujudi bi tile ube sujudi bi boliye ube ye sujudi bi kaloye aw li sahibul qabri ube kaburu tigi do ni ye sujudi bi oye ka sujudi ko ye o ma asbaha jalika anin nunu na nyogonaw fa inna zalika shirku akbaru mukhrijun min al millati wal yaizu billah nimbeke fulanka fo yakumba baye min bila bo dina kono o delay jumay innahu man yushrik billahi faqad harama Allah alayhi aljanna wa mawahu an-nar wa ma lizalimin min ansar alako qur'ana kono ako mugo ni fo fengore bato ka faralaka ube ka fengore wore ka fara alaka ko minya arjanna doni o haramu yara eka koy ka sigi yoro e jannaba tasuma de ko tenyali kela ko deme bagata bolo wa haja fil amali jahirati aw nunu min fulenu ni nunu nye bara bangalew bara munum be ke keneka nu dola kelenkera ala tanay ni be ke mushrikiye shirku kumaba kila bo dina kono ulu do de fulenu nye nanyu fo anyu do fo misaliya de kama ma udante nunu nyede nunu forawye misaliya de kama wa kadhalika law ataqada bi qalbihi anna ahada yushariku Allah ta'ala fi khalqihi aw yakuna qadira ala ma yaqdiru alayhi illa Allah azza wa jalla fa innahu yakunu mushrika shirka akbar abo chogo kelena shiriku kumba baddo lenye munye ni ye fendo shiri idusukun kono ni mogo ni ya shiri dusukun kono ka fo danfen wore de be min faralembe alaka aka danfen na ube ni ya shiri dusukun kono ko danfen do be ala beshe kam minke afana beshe ko ke iye mushriki ya kumba bay bora dina ko misali la be do bolo ka woli junu ka shehu ala be se ka garjage do ila chogo mi ulu fana be se ka garjage do ila ala be se ka dendi ma chogo mi ulu fana be se ka dendi ma ni be deguna ala be se ki bo deguna chogo mi ni ulu fana ko ya fulana be se ki bo deguna tora imboka ni nye fulan ka foya kumba baye na dogolembe duskun kono afamuna wa donc aka famuya odiya ton ko do ko iye fulan ka foya ke kalte fula dronde parce que shiriku dogolen fule fulan ka foya kumba ba do yere be shiriku dogolen do me kumba ba do fana o ye juma am fule ka misaliya mi fo ni e ya shiri dusukun kono ko danfe ngore faralembe alaka aka danfe unna ube ni ya shiri dusukun kono ko ala bese ka minke danfe ngore bese ka ke har nima nimbo kene ka nabi dusukun de kono ye mushriki shiriku dogole shiriku kumba ba dogole nde fule ninye me abe dusukun kono komi munun ka ube ewa ka woliju alaka bara no yu ka alaka bara de ka woliju no ka sheguma udusukun kono ala bese ka minka ka shegu ba ke shiriku kumba ba de do me dogole be dusukun kono ninye shirikul akbar afamuna donc shirikul akbar fana abe ko fulala al amalun jahira bara bangale undo be ni yuke ikera mushrikiye shirkul akbar mukhrij min al milla bara dogole undo be duskun kono ni yu shiri duskun kono abike mushrikiye shirkul akbar mukhrij min al milla ni nyakumba bay amma shirkul asghar mi fulan kafuya fitini fa innahu ma duna shirkul akbar min be fulan kafuya kumba ba koro na mase adegere mase fulan kafuya kumba ba ma misl an yahlifa bi khairi llahi khayra mu'taqid anna al makhluq yastahiqu min al ajamati ma yastahiqu Allah azza wa jalla فيحلف بغير الله تعالى تعجيما له أي لمخلوق لمحلوف به شرك الأصغر يموني أمثاليا كي كالني فنور منت علي كي كالني فنور منت علي
غير معتقد ما تد سكون كنو أن المحلوف به ما تد سكون كنو دي كافون كلنا نميني يستحق من الأجمة ما يستحق الله عز وجل ككلني فنور منت علي me ekalni fenwore minte alay me ati dusukun kono ko bonya min be alay o bonya be fenye min ni kalanay o sirlenti dusukun kono de ikalni fenwore minte alay me ati dusukun kono ko bonya min kaka alay o bonya de be nin kalife men nkalna ni femme o bonya nyogona de baye imo siri dusukun kono me ikalna naye ka le fana bonya ka bonya te me ima alaka bonya nyogona dama tubafu ninde ma nin kali togo de ma ko shirkul asghar ikal na ni damfenye me ekal na naye iya bonya de ka kalinaye wotewa mo te kalini damfe ni ma bonyo iya bonya de ka kalinaye me idu sukun kono bonya mimbe alaye ima alaka bonya na ke alaka bonya ke kelenya ibolo ko ni alaka bonai ima ka bonya ni alaka bonya ke kelenye ala ni bonya min kaka imo nyogona dama me ya fana bonya ka kalinaye ni nye shirku al asghar ni nye fulan kafoya fitini walakinahu me ya'taqidu annahu duna allahi azza wa jalla fi tajimi fa haja yakunu shirku al asghar ikalna naye iya bonya de me ekoni bolo aleka bonya be alaka bonya koro me ko ni kala nay ka bonya de me yi jatela aleka bonya ta ala bonya bode aleka bonya be alaka bonya koro ninde to ko shirkul asghar ninde lay jumay li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairi allah faqad kafara aw ashraka ci den ko ni mugo ni kalna ni fengore minte alaye i kafir yara ube i mushrik yara wa huwa muharram kakali ni fengore minte alaye haramudo ni ye danfen bonya kakali naye me yibolon aka bonya ta alaka bonya bode aka bonya be alaka bonya koro nin kalili haramuye har sawawu halafa bin nabi aw bi jibril aw bi ghayrihima min al khalqi wa yakunu bihi mushrika shirka asghara akera san nikal na ni nabi nyuma de ube nikal na ni jibril de ube nikal na ni ulutana de danfeunna ni nkali tu uba fo ninde mako fulanka fo ya fitini ayin nunu famu ko sobede nay nunu famu nyinin kali dobe abeba jabu soro kono nyinin kali doba ke ka abebo o jabu soro kono kali yorola nikal na ni fengore minte alay iya bonya ka kalina yede me yibolo aka bonya ni alaka bonya teke kelenye aka bonya be alaka bonya koro o kali kenkwe o kali fenkera fengo fenye ni damfende do iye fulanka fo yake fulanka fo ya fitini me atila bo silamiya kono me na ya soro sisa ekal na ni menye aka bonya mimbe alaye iyo bonya de nyogona dama ikal na ni damfe minye abi dusukun kono de ala kabbo chogo mi fana ale fana kabbo chogo kelendela ani ala bede kelenya bonya la ube ya ale bonya kateme ala taka yere ha nin kalili beke shirkul akbar mukhriju min al millah nin kalili beke fulan kafo yakumba bade mimbi labo silamiya kono ni kalna ni damfenye ibolon ala kabbo chogo mi danfen fana kabbo o chogo kelenda danfen kabbo idusukun kono chogo kelenda bonya mimbe alaye idusukun kono o bonya nyogona debe ni en kalifenyi fana ye ni kali sugu ye shirkul akbar mukhrijun min al millah mun nan ko ba nyin kali do jabu soro misali la do ya abido yere bilanna konni mugo mimbe ka diplôme ta doctorat la monument dobe fen dobe beta kala kade ibeta kala ka ibi bloqué ta ya fenyire bilanya ira docteur do la fana ko cinya de do mais abe defa de ni kala na karamo mi mbolo karamo dobi wajibi fo ikata kala o fe machine de ka ni ka diplôme be dima karamo do fana ni amandiye uti bilaka donc o fe machine kale faram fansia bala
munum beta kala kunna ka kale na faramfansha bala ni faramfansha fula de bala ni min kale na ya i kalaka ka bonya de me e bolo aka bonya be ala ka bonya koro ate alabo ala ka bonai me e ya kale ka bonya me do o bolo damfende do aka bonya be ala ka bonya koro de nin kale li haramu de ma mi labo silamiya koro haramu da mi labo silamiya kono me ni kalina na ye e kalito abe dusukun kono ala ka bo cogo bonya min be ala ye o bonya nyogona de be ninye a ube akabbo dusukun kono kateme ala ka yere ni kalena ye nin kande kan nimbi dusukun kono e ka kalili kera shirku kumba bay min be labo silamiya kono donc ni faram fancha de bala ambe nin do cogo di cheikh batola fule ado fule nu ye ko minke nu ta fe ka jwala nu ku kaleni alai adon fule nu ku kaleni alai galonka ubese ka kaleni alai sinyata ma ke kasura yake me nina tara aka woli jumi ana ka shegu nina tara aka shegu kaburula ko aka kale ni shegu in kaburu ya shegu in suye kaburu kono na ma ko inke aba fonyake ni ninka shegu ni su kabbo ni mbolo katemala ko be su mambo bolo katemala ka suyin kabbo ni dusukun kono kateme alaka bo nin kalili e kafiriya de mushrika de shirku kumba shirkul akbar mukhrij min al millah fulanka fo yakumba bade fulani abati gilla bo islamia kono donc wala fengo fen sisa jamana nunun kono do jamana wore do nu ko kalili de be kenaye ni damfende do atigi ka kaleli be nin fen fulade ni ngonje na kala ni damfenye ale bolon aye damfen bonya de droka kale na me damfen bonya be alaka bonya koro aka kaleli e fulanka fo ya fitine aye haramuke aye fulanka fo fitini ke mi ate la bosila mi akono na kale ni damfenye akala ni damfen minye ala kabwa duskun kono chogo damfen kabwa duskun kono chogo kelena ube damfen ka bonya kabo adusukun kono kateme alaka aka kaleli ni yorola fulanka fo yakumba bado abal la bosila mi akono ni nye shirkul asqar ni nye kakale ni fengure wa mashrikul qafiyu minye kalite sabana mfule ka dode la fulanka fuya dogole fa huwa ma yata'allaqu bil qalbi fulanka fuya dogole ale be dilo disukunde la min haythu la yatla alayhi illa Allah duskum min ni mo site bo o kalama damfen site o korona fendo ni ala kelem fewte wa hiya imma an yakuna akbara wa imma an yakuna asqara fulanka fuya dogole fana cogo ya fula ba fana la imma a cogo ya dobe abeke shirkul akbaru ye a cogo ya dobe abeke shirkul asghar fulanka fuya fitini abaki ka faragu nunu fam fulanka fuya kumba ba fora uye fulanka fuya fitini a cogo ya dobe se ka ke fitini a cogo ya be se ka ke kumba bai ayo famu kalili yorola shirkul khafiu fana bo cogo la fulanka fuya dogole mbe dusukunde kono afana dobe se ka ke shirkul akbaru mukhrij min al milla afana dobe se ka ke shirkul asghar fulanka fo fitini misaliya la o misaliya min shirkul khafi wa huwa imman yakuna akbar wa imman yakuna asghar fa idha asraka fi qalbihi ma Allah ahada ni yefenwuri fara alaka yidusukun kono يعتقد أنه مساوي لله تعالى في الحقوق ني فيموري فرا على كاي دسكون كونو ابي دسكون كونو كو او على نو فيما سينا يكلني دي حقولا وفي الافوال ابي بولو باركه ولا بارا منون بكي على بي بارا منون كي ابي دسكون كونو على نو فيما سينا يكلن دا كباركه ولا كان مشركا شركا اكبر وان كان لا يجهر linnasi shirkahu aw nin fulanka fu yabbe fulanka fu yakumba bay harina ya sorika fulanka fu ma bange moya fulanka fu dogole nda fule dusukun kono me fulanka fu yakumba bade do na be mogo dusukun kono sirlembe e dusukun kono ko damfen do be ani ala be ye kelenye hakkewula ani ala be ye kelenye ko ketawula hari numo bange mogoye
ni nye fulan kafoya kumbaba de abi labo silamiya kono fa huwa shirkun khafiyu anni nas fulan kafoya dogolen do kabo hada madun tado lakinnahu akbaru fima bainahu wa baina allahi azza wa jalla ne shirku kumbaba de do ina alace mo tado de me shirku kumbaba de do ina alace wa in kana fi qalbihi iriyau fi ibadati bo shirku khafiyu ka fitini ya jumai na yasro min be eddi sukun kono yere jira do de bi disukun kono ika bato do keto ibi yere jira yata'abbadu biha lillahi fa innahu yakunu mushrika shirkan khafiya liqafaihi anni nasi lakinnahu asqaru shirkun khafiyu aka ewa fulan kafu ya fitini ya jumai ni hada madem bake e bake ka bato de ke me yere jira bi disukun kono ika bato keto abi duskun kono ibake ki yere yira de ibake ka bato inke mogo ku tanude ube ibake ka bato inke mogo ka yede ube ibake ka bato inke jianna fado de kama uba funinde ma yashiru riya ko fula ewa yere jira fitini yere jira nogoma o yashirku ne yere jira fana cogo ya dolo e kumba ba komi munafiqu ta nyogona kafira dogolen bu duskun kono ne uye silamiya da yira mugula donc luka yere jira min fulen nye uba fore ma yere jira kumba ba o ye shirkul akbaru de me yashiru riya ki yere jira bato do keto ibake ki yere jira yashiru riya yere yira min kanoko amake yere yira kumba ba donc esga yere jira ate dusukun de kono ba adogolen no rabe dusukun kono mugo tado donc uba fo ninda ma shirkun khafiyu fulan kafoya dogole a fitini o yenninye fulan kafoya dogole ndo rabi dusukun kono me fulan kafoya fitini de ati la bo silamiya kono li anna iriya la yakhriju bihi al insanu min al islam parce que yere jira minye ki yere jira batonla o yere jira minya ta hada model la bo silamiya kono ata hada model la bo silamiya kono donc ola nun qualité saba fana famura shirkul akbar famura bolo shirkul asghar famura bolo akumba babbe a fitini be shirku qafiyu famura bolo afana kumba babbe a fitini be fulan kafuya noni yayi nununde donc hada madon kan nunu famu ba fo nunu be shirkul akbar wa shirkul asghar wa shirkul qafiyu hakili tumbe fendo la faida dola ka faraka mfakili fule ka paka wala subhanallah anka bonda ode kuma nima sabe dora betilaila na fado tumbe mbolo ka fenke nima kuma sabe droka atarasi dora betilaila la hawla wala quwwata illa billah donc kitabu tauhidi ambena no bondala ni kitabu tauhidi bonda bi woro ani woro de do bonda bi woro ani woro ode do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ayat kitabu ndila alayere ka kuma shite kitabu na ni bonda inte ani masaila munun ba kuno sino abe qur'ana ni hadisani asru al-ashru abada mina na ye bonda fo abada mina ayaude ka fo o ko fe kastiden ka hadisa fo o ko fe salafu saybaw ni tabino tabi ashru mun ba bola bofo aye kitabu bonda on ken to godela ayere ka kuma kelentala ni bonda inte na ba fo babu ni bonda inte ani masailaw ayoke mun kama itibau linnas ale betugu delilaw de ko ale hammite ne ka kuma fo kun ka kuma do ale kala nyine duru ka tugu delilaw ko wodi ato ya wasaru dello kele fulanna ale ka talifu na be kitabu dila abedda aka haju hakedela
Muhammad ibn Wahab ka sabili ten ka sabili ken ka kitabu chaman dilay ka fa kitabu chaman wallahi ay ale kala nyini de wakati min ni mugo mako be min na dron ko fo o de ato ayat daddere lawma fula sabana a wakati jugu chaman de tumba ka dawala jugu chaman de tumbe aka dawala mugo chaman de tumba kontrola na tunye kitabu nke katoka yire ka kuma ukala o be se ka ke sababu ye mugo dobe ba kitabu na yire mais ni fentalan qala allah qala rasul qala sahaba adon folo ma faye ma kitabu intaro faye ko doni ke ba do tumba danga na ba ka dirsu damina ne tuma me aya ka kitabu kala ako fuiten nin kono ala kote ciden kote atubira ka dangali dabila ka yelema duawuye donc nin fana ka kolosi dawala ko ni be yoromi ibe jamana mununa ibe jama mununa jate mina ke uben ka dawa mina chogomi uben ka dawa imbe se ka do mogo dusugun kono chogodi ute se ka banka dawa ma chogodi ikan nunu fana fere tigede udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawjati hasana wada to Sheikh Muhammad ibn Wahab faida fulana na ma yere ka kuma chaya kitabu yin kono akunyo ode puru mogo ka kitabu mina ka barake nay ikana na le ka kuma chaya rala sosoli kala be chaya pasika jugu kacha mimba kontrola kacha nu ye kuma do me doro ba fo ba soso ube se ka ba kitabu inna donc ode ya to ninko saba koso ama yere ka kuma chaya kitabu kono Qur'ana hadisa asiru niya ka kitabu dilan chogo laje aye kitabu indila dilan chogo minna muradu woro nyogona de ba kono kitabu dilan chogo na babuni aka hadisa una few folo ye munye kitabu indilala min kama ayaka kitabu indila min kama ibe adwa kono kafama kono akalla nyini ye munye folo an yuhibbahu wa an yuhibba ahlahu tauhidi mogo ka tauhidi kanu anu ka tauhidi dunkew kanu an yuhibba tauhid wa an yuhibba ahlahu akalla nyini folo ninda ka kitabu kono ka kitabu indila dilan chogola ka tauhidi fo kono fo chogola mogo be tauhidi kanu chogomin ube tauhidi mogo kanu chogomin kele al-amru sani fulana an yata'allama tauhidi jumlatan wa tafsila muradu fulana kitabu indilala pour hada madon ukashe ka tauhidi do ka tauhidi kala gorobali ana faramfansili a gorobali mana faramfansile ma pour mugo kashe ka tauhidi kala akalla nyini fulana yini al-amru salisu sabana an yuhaqqiqa tauhid aka kitabu indilana dilan chogo minka alla nyini munye mugo ka tauhidi ke haqiqa pour ka tauhidi ka ke haqiqa bolo al-amru rabiu nanina an yahjur mimma yanqiduhu aw yunqisuhu akalla nyini nanina kitabu in kono kam mugo baga mugo ku yire kulosi femmin bu ka tauhidi gurja ani femmin bu ka tauhidi baraje nagashi bolo iki yire kuroshe kelima ibo famu kitabun kono da wal amru khamis la nyini durunna kitabun kono abena minyirana adilan kunye minya ya dilan minka anyedu ilayhi mogo ka welelike kata tauhidima al-amru sadis ko worona an yusbir ala jalika hada madun mugo nu ye welelike kata tauhidima fana uka sabari weleli tora min busoro weleli kono kata tauhidima uka sabala ko fa innahu ma da ahadan ila tauhid illa ujiya parce que mugo shima welelike kata tauhidima foi tonyona fo mugo bu torode wama amila ahada bi tauhid illa ujiya mugo shima barake ni tauhid fana numu toro donc kitabu adilan ko ya dilan minka nin ko woro nyogona debe munumuna ko nin ko woro nyogona o debe munumunu
kitabu in kono bonda folo min fule ninye mukaddima min fule ninye ako kitabu tauhid ko tauhid kitabu wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni nimbonda aya munun nana la hadisa munun nana la nu be kala na madala wakati be se ku be sarahu o sino bonda yi aya duru nyogona de ba kono ani ashru kele ani hadisa bo aya duru ni aya duru njate minani aywa hadisa aya folo min fulambolo ya o bayira na hada maden dan kunye minye aya folo bodera hada med dan ku woye tawhidi de aya fulana be minyira chide unchira ni tawhidi de aya sabana be minyira ala ye nyamareli keni tawhidi de aya nani na o be minyira ala ye mogo bali minna woye shirku de tawhidi tana shirku ala yambalala hadisa nye minyira na ala ka hakke jonka tawhidi de do nimbonda be munumunu nonun de ka ako kitabu tawhidi ko kitabu ye munye ka fem fara nyogonka ni e fem mi fara nyonko ba fo de ma kitabu ni me fem ka fem fara nyonka mana abe ko milla nyine munye minye tawhidi aya wiye tawhidi hadisawu tawhidi ashru ulude ka fara lendo nyogonka ya nin kitabu kono tawhid ayawna ka hadisawna ashiru ulude faralembe nyogonka kitabu in kono kitabu tawhid koro ninde tawhidi fana la nyine munye tawhidu yuwahidu tawhida mana ka fenke kelenya ka fen ka ke kelenya tawhid koro ninde mana ka alake kelenya fi rububiyatihi ka alake kelenya fi uluhiyatihi ka alake kelenya fi asmahi wa sifatihi tawhid qur'an ninde bon ama muqaddima ke comme ni mo be kitabu dila be muqaddima munun ke innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu ke munna sheikhu mo ke tawhid bonya koso parce que alebe kuma alaka tawhidi de ka donc o manka kuma were ka bila wonye alaka bo chogomi ala kelembe ka bato aka bo chogomi kuma were manka bila wonye oda to man muqaddima kala kitabu tawhidi nyere wasira muqaddima mo kana bila lanye kana bila chidenye ayo oda bude taya abe komi imamu na bukhari tumama ba ka kitabu damina ama aywa muqaddima ka ko innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa aya damina parce que abina chiden ka kuma ude ko akono aman ka chiden ka kuma e ka kuma ka bila wonye wala imamu na bughariyata innamal a'malu binniyat ko mamur ibn wahab fana alaka kalibanta alaka tauhidi alaka kuma man ka bila wonye foi man ka bila wonye tauhidi yere wasira muqaddima me aka mode anaka kalande abdurrahman ibn hasana akot kitabu tauhidin nusuga dobe anusuga dobe ako ale ya sebelen sura kono ko muhammad ibn wahhab yere ka qattu ayre ka sebeli ko ya sebo kono ako alhamdulillah wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sallam ko be onusuga kono na tenu suga be kono na kalande ayre mode ayen ninfo ko akan nusuga dobe ayre ka bolo sebelembe aye tumami aye bismillah fo fa zakara badal basmala alhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abu nusuga kono aye bismillah fo den ko fe ako alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wasallam o be nusuga do kono me ateni nusuga kono
أقول قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول الله تعالى وما خلقت قول الله تعالى أبسكك كتاب التوحيد وقول الله تعالى أبسكك ما توفي كتاب التوحيد وقول الله تعالى توحيد كما فرالين يغونكا أني ألاك كما مسامين كورتالينو أبسكك وشغلا إبسكك كلا أرافو يرلا كتاب التوحيد وقول الله تعالى وبك إسرنافوه أبسك كلا وشكو فنلا توحيد آيونا حديثو فرالين يغونكا وقول أني على كوتي يبافو نين بالي سناف دونك أبسك كلا نشكو فرالبلا كتاب التوحيد وقول الله تعالى وبك كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على قول ما جناني هذا مدين دا فوي كما إلا ليعبدوني دون يا توسير إلا ليوحدوني فأكنك كلني بطولا لام من فلنيني إلا ليعبدوني لام للقايا لام لقايا ما جنانو هذا مدين دارا دي پرنكو نيامريا وكم بطو bon ñamaralin kono nala do be se ka soka la kelim pe bato do be se ka ba lamu illate mana majjina ni hadama lamu li illa munye majjina ni hadama den da foy kama foy kim bato na yasuru ala ya hadama den ni jinna da jakwa kwa ke bato de jombe se ka ba jakwa bebe ala bato de ba foren lamu li illa me lamu in koroto e lamu li qayiya jinani hada maden dara mun kama puru ulaban na ke ala nyunya mariya ku ka ala kelempe bato ala yudade puru ku nya mariya ka ala kelempe bato ni nya mara linkera do be so uba kelempe bato do be ba bun khaym abe minye ewa ibn muslim na ba misali ka ko fali illatu alqaiyya donc amba damina rako fa hajil illatu qaiya wa laysatu mujibatu kunni illa yere qaiya de me illa inte ko wajibi ka fen wajibiya fal illatu qaiya li bayani li qaiya illati qaiya munye pour ka fel laban bange awye wal maqsud min hadha al fil la nyini nin koyna annaha qad tuqa wa annaha qad la taqa qad تقعو وخير لا تقعو لا نيني نين كوين كي فرون نين كوين دكاكي أدو بي كوين بشكاكي أدو بي أتشكاكي أكون مثلا برائت القلم لأكتب به نين قلمون نيا دلا فرون كسبلي دكاي كسبلي كي ناناي فخير يكتب وخير لا يكتب abeseka ke be sabali ke ni kalimu nye abeseka ke kabuli kalimu indilala meite sabali ke nay la mulqa ya ninde nyen nin kalimu dila purun ka sabali de ke nay abeseka ke be sabali ke ni kalimu nye abeseka ite sabali ke nay me la mul mujiba yemunye anna al malul mabniya alayha fala budda an taqaw la mul mujiba yemunye nin kera de fo kan ninde ke jakwa ako kede fana donc lamu into koye ni ala tunya hadama dembe da ko jakwa ka batore mo te sekaba me lamu la khayya de do ala ko le majinna ni hadama den da foy kama fu aku nyamaruya uka le bane kelempe bato udara puru kan nyamara ka ala kelempe de bato la nyini yen ninde wo anko qur'ana kono wagatu dola ni ala be jinna ni hadama den fo aba damina jinna la kana hada maden na suro nyofo wakati dola aba damina hada maden kana jinna la ya aya damina jinna ni hada maden ne parce que abake ka dali de fo jinna de dara hada maden ne aya dali de fo ya jinna de dara hada maden ne donc ni nyairanna wal insa illa liyabuduni illa li yuwahiduni jinna ni hada maden madda foy kama
fo ala ku ñamariya uka ala kelempew bato kana foye fara ala ka donc nu ye ala kelempew bato yala ube ala kelempew bato ko be batende wa ay sarade bala lakhara ala kelempew te bato ko ka bilatew ala te hada madon nda ku ñamariya ku ka bato nu ba kelem bato ko oye ko bannete ko de bo ko fe wodi atala ko ya wurila innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila almaadi alam min ye qur'ana jigeka ka fardai kai ka barake ni qur'anai wala bi sagi ika sagi yoro la lagara bi sagi yoro la lagara donc oda tuni aya laba ala ko ma uridu minhum min rijqin wa ma uridu an yutimuni ako ale ala ya hada maden ni jinna ni hada maden ko ayuda pour ku ñamaruya uko ale ala kelempew ne batu li yuwahiduni uko ale ala kelempew batu ka bato beddi ale alama amuda ko uko ale garjage ñini ka di ale alama amuda ku ka dumuni ñini kana di ale alama uko ale ala la dumuni ay u dannare doro ku ñamaru ka ala kelempew batu mogo tese ka ala la garjage mogo tese ka ala la dumuni bo ni aya do nana man jalleji yuridullah qarda hasana fayudaifahu lahu nanyen ni fo doba fo ni ala makote hada maden ka garjage hada maden ka la dumuni munna ala ko qur'ana kono ko jombe juru nyumando ala la na ba jidiye amba fo ay ebe nyuma yaminke ala ye kana folo min boya boyire de ma juru do ala la me ala yim misaliya de fo ye kayirila ni ka jurube mogola wajibi aba sara cogo mi de ni fana nyuman ke ne ala nyere ya wajiba nyere kan bi sara de wa yalla nyini yode mi wa yalla nyini te ko ebe min de ala ma ko be ala nafa donc aya folo en ninye ninye munyiranna ka fo jinna ni adama den dan kunye munye ala yu da pour kunya mare ka ala kelempe bato tauhidi hadama dembe dara de pour ki ñamariya ni tawhidi de ala kelempe ka bato bon ni mo min ko ebe wolere ke kata tawhidi ma ko hadama dembe ko wele kana ni tawna ko be ka ke e ye dictateur tuguni wa ala de ka kuma do mais mo min be wolere ke sisa ko be ka ala kelempe bato ko e ye dictateur de ciden ni yahudiya shigirade ciden ni nasara shigirade munafiqu tumbe ciden tilelade be ka to itashirafe e ka to ka sunna la ka misiri kono nin ko aka abeshiga ka boli kunna ka shiga ka boli kunna nunu ye kuma wewa nunun te kuma weye donc munu be wolele ke kata tauhidima ulude be alaka nyamaru kanka donc ulude be ake ka alaka kuma la sefana ulude ba ke ka dina la nyuman la se mooma wote dictaterie wota ira ko hikimata tigila wota ira ko tigika kuma chogo manyu ay alaka kuma de la se ni nye foloye وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت آية فلنا وقوله تعالى أن ألككما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت donc ni aya fana kono ni nyemu irana aya fulana ko ciden be fana cirani tawhidi de ngo aya fulo ya irana hada madon dara pour kunya mariya uka tawhidi de tawkala kelempe boto o aya fulo aya fulana ya irana ko ciden be cirani tawhidi de ciden be ka woleli kera tawhidi de ka woleli ke kata tawhidi ma ala ko wala gadi basina nin kuma min fule ni ala ya geleya ni geleya mina sabaye akali mina munun be kalilira li qasm muqaddara lam mawtu'atu li qasm al muqaddara lam min bala lam la nyini yede ka kalilira yiranna wa qadi li tahqiq qadim fana ni dankana lamu wawu ani lamu ani qadi ni nyem mina sabe wawu nye haraful qasm de lamu nye li tawtiyati li qasmi qadi li tahqiq alako wallahi
ne ala manton temena ne ala ye ciiden ye ci uma ko uka ciiden ka fo kam manton nye ku ka ala kelempew bato uku yere koloshi ta gutuma fulan ka foya uku yere koloshi ta gutuma bon ni aya anin bora minna nin ko hada madawun dara puru ala ku nyamariya uka ala bato den ni aya bo sembenta o bato sembenta ci manton shi te ni ciden de maci ama na abaka jamanya mariya ko ay ala kelempe bato aka yere koroshi ta gutuma bon manton folo nu ko manton qur'ana kono mana nani be manton la qur'ana kono mana nani folo taifatu kama fi hajil aya manton mana folo qur'ana kono nu ko manton jama koma benne aya kono manton bena qur'ana kono al-imamiya inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah ibrahima kera al-imamiye ni ala bato bagado manton mana sabana al-millat dina inna wajadna aba'ana la ummati an yan fawsoro nin dina de ka an betu gan fawde ko manto o yoro la dina de do mantum mana nani na odete mana nani na jumai a jamanu wakati obe yusufu ka qisat wa dakara bada ummati a hakili jigina wakati kofe bada ummati a hakili jigina wakati kofe donc ummata yenni mana nani de qur'ana kono donc la nyine ya jama min fulani an ibudullah wastanibu taghut la ilaha illa allah ma nafule yande la ilaha illa allah urukunu fulade bala annaf wal isbat ni ko la ilaha iya yira ko bato fente wayen nafiye iko bato fente yere illa allah al isbatu iye bato sabati ala kelempewye ko bato be kala kelempewde bo ni ako ayayin fana kono ani budullah ani ibudullah isbat ala kelimpe ko bato wastani bu taguta naf ken wore kana bato ka fara alaka donc ayayin nya yiranna ci den fana ci kunye munye ayayin nyo yiranna ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسله ala ye cidenw ci a hikimai mun ye iqamatul hujja ka hujja jo danfenw kan hadamadenw kan o de to ala ko rusula ala ko cidenw fule mubashirina ni sonja bagaw de do mu'minu ye o munjirina bara jugul kelam ala sosona kafiru bagaw do li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatu ba'da rusuli pour hadamadenw kana hujja soro alaka ukana hujja soro alaka ciidawun ciilen kofe ciidawun ci kunyir li qamatil hujja pour ka hujja jo mogoka afulana rahma ciidawun ci kun fulana arrahma nema kata alaka jomma wama arsalinaka illa rahmatan lil alamin alako ciidemma nebi ici foye kata danfeuma mi ci foye kama fonnema danfeunye nanko ciiden ka ciidenya nema e danfe wunye do be se ka nyenika kafiru nulu man limana ni ciide lagara ibodo jahannaba kono ciiden ka ciidenya ka nema jumambe wulu fanaka amba fu ciiden ka ciidenya nema e kafiru ka manton temene munun temena na ya ka ciiden galon tege ya dora ya ala galon tege ya ala be balawni halakide nate ka be halaki me ciiden kam manton ni min kafiriyara ala bi makono ni lagarade min ye ka jamana be wa manton be halaki ka halaki do nati kam manton be halaki ala yo bo ciiden kam manton ka ciiden ka ciiden ya koso aka ciiden ya kera nema e kafiro ba makuma nema ni ciiden ka ciiden ya nema te kata dugu kolo ka kafiro masisa manton munun temena ni ala yo halaki o kelen kele halakira ni junubu minya kelen kele be ciiden kam manton la mbolo sisa manton temena ciidenye
ala ya kelen kele ka jama kulu halakini ala sosoni junubu menye o beye nyogon soro ciden kam manton boro dugo kulu kasisa me utoray munye ni ala tu halaki na bu makuno illa garay ciden ka ciden nya nema aka nema de do rahmatan lil alamin ala yo ke ciden manton folo manton mumen be halaki togomi ala yo bo ciden ka manton ka ciden nema koso aha taguti ye munye ala kelimpe ka bataka yire kolosi taguti ma bun qaymu ayat taguti ayat tawsiranye kullama tajawwaja bihi al-abdu haddahu ni jonte mena hakila ni minye mimma budi aw matbu'i aw mutai bato fe ube ewa katugu fenko wal matbu yemunye misal al kahani wa saharati wa ulama yusu matbu yede kolon filinaw ube dabalikelaw ube doni ke baga jugu ube galon ka mugo bado ube galon ka be tugu no fe uba fonni de matbu ni mugo minye ala kelempe bato bila ebe kolen fili ndeke obe kolona fili ndawde nofe ube ebe dabali deke ube ebe dabali ke lawde nofe ube ebe doni ke baga jugude nofe nu ala ewa ala ka halalana haramu bake haramune halalay e yere bado be ngalonde ka ube yere bado be minka haramu lendo iya la daga i nofe dusukun kono taguti ninde matbu yeninde wal maabudu mislu sanam musinu al asnam maabudu yemunye misali la bolu ka bolu bato ube sube kaburu kono iba bato ube eye iri jolendo be iba bato maabudu yeninde ni mugo min tara nono nyaanyu kona bato ka ala tabila ube kufar alaka taguti yenni taguti bi bolo wal mutai misla al umara wal kharijin an tatillah mutai yemunye nyema munu masake munu ni nyema munu bolembe alaka nyamaru kankono فإذا أتخذهم الإنسان أربابا يهل ما حرم الله من أجل تحليلهم له ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له فهؤلاء التواقيت ni nyema udobe efana tugura o nyema uko alaka halala ni nyema ya haramu ya eyere fana be ewa nyema ya alaka halala mi haramu ya ha e fana be aywa o halala alaka halala haramu yere fana ba haramu ya dusukun kono ha nyema inofe e yere bado de ni nyalaka halala de nyema ya haramu ya ibado nyema ya haramu ya e yere fana jenani haramu ya li dusukun kono konho ni nyema ya haramu ya hari ni ala de ya alla daga ni nyema kono ya haramu ya ne bolo haramu ya lelo ni nimbi dusukun kono ikera kafire ni kera mushrike ni parce que minye alaka halala ko haramu iya la daga idu sukun kono doni ke ba mu fana ko min nawaqil alislam ko munun be islamiyan nagasi ma ulima min ad-din bi darura bi tahlilihi fem min donen do dina kono chogo yabbe konnin daga lendo ni eyo haramu ya bisukun kono ye kafiri ube ma ulima min ad-din بالتحريم ما علم من الدين بالضرورة تحريمه بالضرورة وبمن حرام يلي دون الدين كنو ببادو دين كنو كن نيا حرام يلي سوسولي تالا نيا يولا دغادو يه كافري يبورا سلاميا كنو دونك موتاي نيم مساكو دوبي alaka halala don o ya Allah daga e fana ya Allah daga idusukun kono unofe wa yuharimu ma halallahu min ajli tahrimihi ibasoro alaka haramu fendo fana be bado haramu leno silamiya sariyala masake ya Allah daga fama ya Allah daga e fana ko ni fama ya Allah daga hari ni ko Allah da ya haramu ni fama ya Allah daga ne dusukun kono ne bura hala fama adaga lendo do iyen ni siri dusukun kono taguti bi bolo ye mushriki yake taguti bi bolo ni ka famu me na ya soro sisa shaykhul islam bun tame faram fanci amil na tinde la kafo na ya soro minni alaka fen daga lenye
fama do ya haramu ya iko cinyala fama de do ayen haramu ya me fen daga lende ne nyede ne maso haramu ya lima de me ne ko ni ba ko fama de do na ko anka kan ba ke me cinyala ne bolo a daga lende de haramu te de me tugura fama ko akelila ni yoro la ye haramu de ke ima ke kafire ni yoro la ima ke mushrike ni yoro la me iba ke ka haramu min ke anofe o junubu bila fendo be a haramu ya lendo sariya la donendo fama ko ni halala be misali la dolo be ba do haramu yara fama ko he jamana da ye dolo mi adaga lendo fo itala nya la daga iko cinyala dolo ko ni haramu de dolo ko ni o ye haramu de alaka kitabu kono ni biddu sukun kono mais iko telema tanke fama ya la daga ne bin ka dolo mi ye haramu ke iba ke ka dolo mi ma junubu bila mi ma kafriya parce que iddu sukun kono dolo te halala haramu de do mais tugura fama ko ni ndungo ko haramu la doro iye haramu ke ni yoro la iye junubu ke ye kabara junubu ke mais te kafriya nunu fana ka faram fansa ka do ambolo ودعت لك ولم ترى إلى الذين أوتوا النصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ودعت طاغوت كل لك قرآن كنا كويا لا إما الله جلك كتاب مغوما نيرو ديرا مغوم نما كتابو كنو وبل لمنني دبلو ده أني طاغوتو أي طاغوتي فامو بو أي ربسك كتاغوتي يرو دولا إباك كمين بطو طاغوتي تي parce que urusul tawaqit anyo foyo salasatu usulu kono mi mogo do be ebe de be e bato kala mi mbake ka fe bato de be ke taguti me mbake ka mi bato o te taguti parce que an ko taguti de mi batora ajenanaay ube ni muy ni mogo wele kata ka bato ma ube mi batora ama fo ko ajenanaay me ama mogo balu ka bato fana ni nye taguti de mi nye mogo wele kata ka bato ma taguti mi ema mogo wele ko aki bato mi yi bato yere jenanai ye taguti ube i bato ra imu nyamara na imu balide har na ya sura mandi dusukunya mi ba ke ku bato yi sabataka ye taguti men ni mogo mi nye tile bato ro tile nye taguti wa tile mi nyamara yaw tile te seki bali ede taguti sisa ni mo mi nye kalo bato kalo be sega ke taguti kalo mi nyamara te segi baliw ede be ke taguti ni mo mi nye isa bato isa taguti wa ede taguti e mi nya bato ede taguti abo chogo de la mo do be ede taguti ebe minna ede taguti mi ba ke kam min bato te taguti mo de fana be e ba ke kam min bato o de taguti de do ba ke ka taguti bato ye taguti far alaka o ye da anyi munu duru min fo salasatu usulu kono anya kumba ba duru min fo inshallah be ko mi wakati sera ni aya fula babu kono bonda kono ala ye nonu de dangar jagela mbe ala deli ala ka dersi wore iranna subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik أعوذ بالله